Što se tiče vašeg pitanja i po mnogim pitanjima za grad i po pojedinim pitanjima za politiku, naučio sam se nešto kroz godine da više radim, a kad se uradi da o tom pričam, jer neke stvari znaju da se malo pokliznu i ne budu, jer su to ozbiljne velike stvari. I onda smo naučili da par puta skočim, onda možda nijednom ne kažem hop. I tako se ophodim prema samom tom pokretu, poštujući sve one ljude koji će da se tome pridruže. Ono što za sad zasigurno mogu reći da će to biti prvo, ali ozbiljno političko ukrupnjavanje na političkoj sceni u posljednjih godina, mogu reći decenija, a pogotovo kada pričamo o opozicionoj političkoj sceni. Ono što je važno reći da ovo političko ukrupnjavanje znači umno i moralno sabiranje onih ljudi, ne samo koji su u politici, nego mimo politike, i ne oni koji su samo u opoziciji, nego i oni koji imaju svoje odgovornosti, a nalaze se na drugoj strani, ali su kredibilni, kvalitetni i rade dobro svoj posao. Ono što mogu reći jeste da će ovo biti pokret koji će sabirati više političkih organizacija, nevladinih organizacija i istaknutih pojedinaca. Ono što planiramo jeste da to zvaničimo u naredne 2 do 3 sedmice, u više navrata. Jedno će biti potpisivanje samog sporazuma između nekoliko članica, pa će se ostale pridruživati. Jedan veliki događaj koji će biti onako kako ja volim to da radim, a onda poslije promovisanje programa i rekao bih vam u ovom trenutku da se na političkoj sceni rađa i počinje rađati ona politička struktura koja je spremna da narednih godina i decenija preuzme apsolutnu odgovornost za vođenje, rukovođenje i promjene u cijeloj Republici Srpskoj. Radim ozbiljno na tom projektu. Ovo će možda sada biti i godišnjica mog rada na tome i smatram da je to potrebno Republici Srpskoj. Ljudi traže ne opoziciju, ne vlast, traže alternativu. Traže nove ljude, traže ozbiljne ljude, traže mlade ljude, traže zrele ljude. Sav taj spektar, dijapazon ponudit će jedan novi politički pokret. O svemu tome govorit ćemo kroz vrijeme. Evo, neki ljudi su o tome pričali, mediji špekulišu. Ima i tačnih stvari o kojima se priča, ima i netačnih. Ono što je isto naša odluka da u početku se predstavi nas nekoliko, a onda svaki mjesec radimo na pojačanju i tako narednih 12 mjeseci. Naš je cilj, naravno, i u prvi mah, možda čak i na prvim izborima, da budemo najsnažnija politička struktura. Ne zarad nas, nego da imamo potencijal to da iznesemo. Neki se smiju u redu, mi se nećemo smijeti. Mi ćemo raditi ozbiljno, posvećeno. I moram reći da sam i ponosan, ako to mogu reći, na sebe, svoje ljude, na one kvalitetne sve koji nam se pridružuju. To je za mene zaista jedna ogromna odgovornost. Pokret će imati naravno svoje rukovodstvo, imat će svoje organe i čak onako u našem stilu kako sam to radio, gledali smo strukture svih drugih stranaka i rekli smo naše svako tijelo želim i simbolički da bude brojnije od bilo kog drugog radnog tijela svake druge stranke. Jer temelji te stranke moraju biti najveći, jer će ovo biti jedna najveća priča. I poslije tog datuma, kroz 2-3 sedmice, ja bih rekao, više ništa neće biti isto. To sam govorio kad sam se kandidovao za ova mjesta, pa se ljudi smijali. To sam rekao i 20. i 24. To ću i sada ponoviti. A onda će taj politički pokret da se posebno referiše prema prijevremenim izborima. Posebno. Znate, PDP ima svoju odluku. Ima i vjerojatno možda gospodin Kojić svoju odluku. A ima i pokret svojim putem svoju odluku. I još 4-5 stranaka koje nam se pridružuju. Svi oni imaju svoj odnos prema prijevremenim izborima ili bilo čemu drugom, referendumu ili nekim izborima narednim koji dolaze. Ali onda mi zajedno kad sjednemo donijet ćemo našu odluku zajedničku. Onda će to mijenjati političku scenu, a onda će to mijenjati mnogo toga. Pa kako mislite na kandidata? Niste vi najavili da li će to utjecati na... Pa to će utjecati na sve. Znate, u koju stranu mi okrenemo, ja mislim da će stvari u tom pravcu okretati. Ali mi smo alternativa. Kako gledate sad na kandidata SDS-a, gospodina Maruša? Kako je vaše mišljenje?
Dobro, evo samo da vidim da li sam ovdje, znači, evo, hoću odgovoriti. Pitali se me što znači kako gledam na kandidata Blanušu, šta mislim o njemu ili kako ćemo se referisati prema svemu tomu. Referisati, dobro. Znači, ovako, ja neću da prejudiciram ono što će pokret raditi, to je preuranjeno. Znači, pokret još zvanično ne postoji, ali se javlja. I već postaje sve prisutan i čak bih rekao dominantna politička tema. I mi ćemo se potruditi da to tako ostane, ne samo jedan mjesec, nego godinama. Bićemo na terenu sve prisutni. Smatram to svojim jednim najvažnijim političkim projektom u životu. I veoma gledam ozbiljno. I prema svemu tome ćemo se odnositi ozbiljno. I onaj program i sve ono koje ćemo se definisati i što ćemo odrediti. Gledat ćemo do srži koštane i do samog kraja sve što kažemo bude ono što će biti realizovano. I predstavit ćemo Republiku Srpsku kako vidimo u jednoj deceniji koja je pred nama. Što se tiče ovog što ste rekli, dakle, ja smatram da ne prepotentno, ali kako pokret bude zauzimao stavove po određenim temama, da se čak može i sama ta tema u tom pravcu okretati. Što se tiče generalno ovih prijevremenih izbora, ja sam o tome puno puta rekao. Ali ono što isto moram da kažem jeste da mi je krajnje neozbiljno da neko podršku PDP-a i podršku mene kao predsjednika PDP-a, znate, podrazumijeva. Ili da neko očekuje da naša podrška bude bjanko podrška. Znate ko podržava bjanko, bez bilo čega? Podržava neko ko uopšte ne vrijedi i nema nikakvu upotrebnu vrijednost. PDP ima veliku upotrebnu vrijednost. Po svim anketama i svemu onom što vidimo. I ne znam, evo samo da vam kažem ovo za pokret. Što se tiče pokreta koji, evo, jedno se nadugo nadovezuje. Znate, mi ćemo imati trocifren broj odbornika. Trocifren broj odbornika. A imat ćemo i dvocifren broj narodnih poslanika. A imat ćemo i načelnika. Više nego. I samim tim taj pokret kad nastane formalno, pravno, po svakom parametru, to je druga stranka najjača. Ne u opoziciji, nego na političkoj sceni. Ide da diše za vrat SNSD-u. Onda vi kažete, ajte bjanko podršku. A kako to? A znate ko onda podržava bjanko? Onaj kome ste dužni. Ja razumijem zašto gospođa Trivić bjanko podržava. Meni je to potpuno u redu. Pa zato što je i nju možda SDS u Banja Luci to tako podržao. Ali ne znam da li znate, svi su bili protiv gradonačelnika koji sad ovdje sjedi. I protiv PDP-a. A da imate gospodina Vukanovića, kaže Draško će zabiti nož u leđa. Ne, Draško nikad nikom nije zabio nož u leđa. Mi to nećemo biti igrači. Ali ko je zabio tom Drašku nož u leđa? Je li možda Vukan podržao Jelenu, SDS, Jelenu i svi bili protiv toga da ja ne budem ovdje? I onda ako se svi protiv nas i svi ste htjeli da mi ne budemo na političkoj sceni, a danas kada smo nezaobilazni, onda kažete mi ćemo zabiti nož u leđa. Ne, mi nismo nikom zabili nož u leđa. A nadam se da nije prepotentno što kažemo mi smo spremni da razgovaramo. O kakvoj podršci da razgovaramo bez razgovora, bez pitanja. Meni je drago da je kandidat, ako pitate za gospodina Blanuša, čovjek iz akademske zajednice, veoma istaknut čovjek. Na kraju ne znam da li znate, ali to je bio prijedlog PDP-a. Da se traži kandidat koji iz akademske zajednice, da se pokušamo oko njega okupiti. Pa ljudi, ajde da razgovaramo. I znate, ja neću reći, ja očekujem poziv. Neću to da kažem. Ako neko smatra da ne trebamo, meni i to u redu, znači ne vrijedimo. Ako neko želi i misli da vrijedimo, pa ljudi idemo da razgovaramo. Ali kad se razgovara, onda se ozbiljno razgovara. I znate kakva se pravi sada, kakva se pravi scena? Pravi se scena i situacija. Ako dođe do pobjede, Draško i PDP ili taj novi pokret nisu zaslužni. Ali ne do Boga, ako ne bude pobjeda, mi smo već unaprijed krivi. Gospođa Trivić 22. je pobjedila u Banja Luci ubjedljivo, dok je u mnogim drugim gradovima gdje je opozicija i vlast i nije pobjedila. Ko je bio kriv? Draško? Dobro. A onda, kada ona je bila ovdje kandidat i tako izgubila, ko je za to kriv? Ko je kriv zato što ne imala glasova koliko je odbornik PDP-a imao glasova? Kandidat opozicije, navodno opozicije u Banja Luci, je imao glasova koliko odbornik PDP-a za Skupštinu grada. Pa čekajte ljudi. I da li iko odgovarao za to? Da li je položio Vukanović ili ona račune građana, izvinite, ali mi smo pogrešili u procjeni, Draško je bio u pravu. Kaže, Draško nije opozicija.
Dobro, nije opozicija. Onda Draško je alternativa. Nije ni alternativa. Draško je simbioza. Znate onu kinesku poslovicu, kaže, nije važno je li mačka crna ili bijela dok lovi miševe. Pa ja lovim miševe. A taj miš je SNSD, mi smo ih 2 puta pobjedili. Niko SNSD nije toliko puta pobjedio kao taj Draško koji je crn, plav, žut, bijel, kakav god me nazivali. Nemojte da pričamo gluposti. A onda da vas pitam, ko je odgovoran što, na primjer, neki naši kandidati 22. su tako ubjedljivo izgubili? Neko kandiduje, tako ubjedljivo izgubite i opet idemo dalje. 24. se okupite oko jednog kandidata opozicije, on bude 3. najgori, a ovaj najgori bude najbolji. I kažete, ako Bjanko ne podržite, vi ste izdajnik i zabijate nož u leđa. A ja ne znam šta ću od noža, ih još nisam izvadio. Hodam s tim nožem ovdje. Nemojte se igrati, ni politike, ni bilo čega. Ovo je ozbiljna stvar. Znate šta je za mene politika? 24 sata ja radim ovo, čovječe. I PDP radi 24 sata. PDP u posljednjih godinu dana povećao rejting svoj i prestigo sve druge stranke i došao da ide gore prema SNSD-u. Trebalo je to raditi za godinu dana. Trebalo je raditi 24 sata. Trebalo je preživjeti ove izbore u Banja Luci i pobijeti. Trebalo je danas sjediti ovdje. Treba preživjeti ove lude dole u Skupštini grada svaki dan. A onda ovaj Draško koji nije opozicionar nema ni jednu redovnu sjednicu, a ovi pravi opozicionari imaju 5 sjednica. Mi nemamo budžet, svi drugi imaju budžet, a mi smo ovakvi, ovi su onakvi. Nemojte to. Puno tih kvalifikacija. A onda šta ćemo za ovo? Pitam, šta ćemo za kadriranje koje 22. nije bilo najbolje? Pa su neki ubjedljivo izgubili. Šta ćemo za kadriranje 24. kad se izgubila Banja Luka ubjedljivo od tog kandidata opozicije? A šta ćemo, na primjer, ko odgovara kada neko kaže, na primjer, evo gospodin Vukanović, kaže Draško Stanivuković, čim pobjedi u Banja Luci, zato ne treba pobjediti, on će praviti vlast s SNSD-om. Imam li ja vlast s SNSD-om, ljudi? Nemam. Je li to laž? Jest. Kaže Nebojša Drinić bit će, šta će biti? Predsjednik Skupštine, je li tako? A vidite, Drinić nije predsjednik Skupštine. A šta kad se najavi laž, a ispostavi se da istina, najavi se da bude laž? I to je to, idemo dalje. A šta ako Draško Stanivuković podrži i ne zabije nož u leđe? A što će iko reći izvini? Znači, ne komentarišem. Vidjeli se da ne komentarišem. A mora imati neku granicu. Ja sam da se opozicija, alternativa grupiše. Ali nije dovoljno samo reći ja sam opozicija. I pričao sam o toj priči. Znaš, kao neko nije pravi opozicionar. Ljudi, je li taj fakultet u Trebinju? Dekan Nebojša Vukanović. Idem kod njega polagati da budem pravi opozicionar. Znate šta je pravi opozicionar? Ako 20 godina gubiš i spreman zgubiti još 10, onda si pravi. Ali ja nisam pravi opozicionar jer ja pobjeđujem. Pa se ne uklapam u tu priču. A ljudi, gdje je taj fakultet za pravog opozicionara? Pošto ja nemam ovaj fakultet, bar taj da završim. Gdje su ta predavanja? Ko su mentori? Pošto samo slušam priču o pravim i krivim. Mi smo alternativa. Još jednom napominjem. Drago mi je da je gospodin Blanuša kandidat sa takvim referencama. Mogu stav zapetu. Pa i on je smatrao da ja nisam najbolji, ali u redu. Nećemo gledati u retrovizor. Nećemo gledati, to me pada na pamet. Bitno ono što nam dolazi. A treba da vodimo ozbiljne razgovore. Ne mogu da pocijenim PDP, ani sebe. Hajde, pozovite nas. Očekujemo da nas pozovete. Ne, ništa ne očekujemo. Ako smo loši đaci, dobro. Ali smo spremni da razgovaramo. Apsolutno spremni, ko ljudi. Iza 4 zida. Pa ljudi, i upreko svemu ovo što trpim, mi smo spremni da razgovaramo i da na to sastanku bude i gospođa Trivić. I da bude gospodin Vukanović. I sve ovo što je bilo, šta Bože moj. Ali ako je cilj iznad nas, za mene cilj promjena u ovom sistemu iznad. I spremni smo preko svih uvreda, optužbi, laži da pređemo. Ali mora biti mali znak poštovanja. Ali ja garantujem da će poslije ove moje preskonferencije oboje njih dvoje mi nismo spremni za Draško. Onda vi kvarite to jedinstvo koje treba biti. Ali dobro, vi niste, ja jesam spreman. Uvijek je veći onaj koji je spreman.
A ako se malo objektivni svi, Draško je najmanje komentarisao, najmanje kritikovao, najmanje optuživo, sve najmanje, a imao je najviše razloga. Imao je mnogo razloga. I političkih i ličnih i sve to. Mogu vam još jednu stvar ovdje reći. Nemojte da ona stranka koja ima ni dvocifren broj odbornika drži predavanje stranci pokretu koji će imati trocifren broj odbornika. Neko nema ni dvocifren broj odbornika, mi ćemo imati dvocifren broj poslanika. Gradonačelnika Banja Luke, načelnike. I vi držite predavanje. I to mi je smiješno, ljudi. Vidite, nisam ni za to. Ja sam da se poštuje snaga. Apsolutno da se poštuje snaga svačija, onaka kakva jest. Po tim postulatima, hajde da razgovaramo. Spremni smo da razgovaramo. Spremni smo da jednim stolom budemo svi zajedno. Bilo kad, bilo gdje. I uvijek sam za to. Na pozive sam se javljao, na telefon sam se javljao. PDP se nije kandovao, PDP ne učestvuje. Nisam se kandovao. Da smo se kandovali, a joj, šta bi onda bili? I onda bili izdajnici. Ali smo se izdajnici što se nismo kandovali. Ali smo i loši što smo spremni razgovarati. Ali ne valjamo i što smo spremni podržati. Ali smo loši ako ne podržimo. I kriv sam što sam pobjedio u Banja Luci. Ako bude pobjeda kandidata, neće biti zaslužan. Bude li poraz, kriv sam. Ako taj kandidat pobjedi u Banja Luci, a izgubi svagdje drugdje, opet ću biti kriv. U taj koš se nalazi PDP i Draško Simović. Znam da je to sve smiješno. I ljudi osjete da to nije istina. Ali nemojte to da radite. Mi, tamo gdje smo najjači, možemo garantovati pobjedu svakom. I molim, evo, rekao sam i u pokretu i svemu, imao još puno tu stvari, radujem se svemu tome i znate što je važno? Taj pokret je prije vremenih izbora. A svoju punu snagu će imati onda kad treba 26. Izvinjavam se možda kratko o nazivu pokreta i eventualno kako se mogao naći na njegovom čelu. Što se tiče naziva i svega toga, to se ipak drži za taj, i odmah da kažem, neki naziv koji sam vidio u medijima nije tačan. Pokret za srpsku. Neki pokret za srpsku, čuo sam, to nije tačno. Apsolutno nije tačno. Čak nije ni bilo ni za stolom, ali evo, ima puno špekulacija koje nisu tačne. Ima čak i neka imena koja se spominju, a nisu, a ima imena koja se ne spominju, a jesu. I čak je stvarno plan da tog datuma ne idemo svi odjednom, nego da to bude pokret. A znate šta je pokret? Pa ono što se kreće. A da se kretali, ne možete odjednom se pokrenuti i stati, nego ide kroz vrijeme. I kad to krene, svi će se pridruživati. Biće to jedan opšti talas politički. Onakav kakav se rijetko viđa i onakav kakav je potreban. Što se tiče nekog ko će to voditi, već je to izvjesno i mislim da su oni spominjali kao neko ko evo vodi PDP i Banja Luku, to mjesto je predodređeno za mene. Trebao bi da budem neko ko će biti predsjednik tog pokreta i te stvari se ne bi trebalo promijeniti. Evo, toliko mogu reći. A o zamjenicima i potpredsjednicima, evo da pričekate kroz vrijeme. I hvala svima na prilici da evo mi daju tu čast da na čelu takvog nečeg stoji moje ime i zato moram imati ovakav stav i zato ćemo morati posebno kada se grupišemo i ujedinimo da donosimo odluke apsolutno zajedno. Tako da o svim ovim pitanjima u nekoj novoj ulozi ćemo govoriti. I zato je potrebno da razgovaramo. I evo, radujem se zaista svemu tome.